ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kahinyotrep Youth Council ling Bagatran Education Cell harangkap bak North Eastern Hills University Student Union kila aipor ya ka sorkar jela Bagatran puli putih bagi deban pinpoino ya ka bai bam jugi kena puli hapo artayo. Habekran bak kila pathai kubor General Secretary ke Education Cell jeng ke HYC usamla enlang sawian uloong bahadin mayoi bu Conrad ula pintip bak Tribal Ministry kala depan pelat ya ka pisah ke belong hadu South Huay Klor Tam KHYC bak kini husu kila wengno ya karali keba kila penbai ban pelong haka kat santrik mentau benai. Nakaliang General Secretary kini husu la penpau bahade melapoi ke pisa ke sorkar kariban phano amardor syaki akaun jogi kena puli bat kamde satya ban am hadu bande ki kena puli. Syai bede bat ka rali yang kaba nakaliang jog ka HYC bat kini husu ila phat ban pelong Nasi bonde kata dekat santarik haluar ka scholarship kepada pending kepada bagi ia kita saya buat bahadu tamne adu 100% yang dikena pulih bagi semua pulih juga jela kita pacim layo rai hadin bangile syong perkat dagliang juga nongelam HWC bakal diusu hadin bagi layo ro ya ki phone call ki kena pulih sama pulih keleng juga niga nombak selong berkunjung di district paper oleh pun ini agak beda berkat tak kerali keba nakaliang keseng ketemu berpeluang nasi bonde rai hadian ba ngilai menen nakaliang jom chief minister resmi ek statement maka nakaliang joka serta limba ka tribal ministry kala penmi ek kata notification ba kata ka among pending among jom ka scholarship dak mendaki kena pulih jom kejela belum Southway keluar tam la release sa state Dehlor kini kenurem ba nakaliang jong ka HYC dekat kani usu dilerai ba in call off to ya kini ka peaceful protest march ya ka ba itmul berpelong nanti na po mapran aduhan niya po additional secretary but hakuju ka poro o let's say nakaliang jongi ila call off ya kini ka jingiki ka bang ila benbena rei ko apan phapat ko we ka karwa ka bashay syaka tenat education department jong kesoka Negaliar ba kadai ban step mardor haga bedai ban transfer la ya kanika amang ka ba kalayo na travel ministry syaboro kena puli apo ka artayo kata kaban sedang nado monde ban kaban kot hautai we pat monde ya kaban nakalian ka HYC ba kani husu kata kadai gejungai kuar gejungi namar ba ni menta kawai kamat kalong ba ki samla puli ba ki kena puli ki napoi sya ka semester sekolah part ka semester ka sedang hau punai fa balada jaba luar ba ka scholarship kelas sedang lupa ka hakaba ila lagi faidien bar kerjaan dia bang macam sedang scholarship jogi kena layo ban pelatyo hau jusaba kani kala yarap sibun yagi kena sama puli ban sil ke semester ban kumjuro ban renew ya ka admission ka jogi hari mentau sedang isuto ba bobon ki kena kila ul anam sa kasanglo ba kila syam jige khamtam ki samla ki kena puli buat ki dong yang ki bedok namar ba makihi kila senya skan tang limba ka ki scholarship ban kumna ban kersan ki jupuli joki ban sil ta ki ba semester rela raja ba anak yang sokar kadang yang Islam kan bo jige yang ki kena puli ba lesero kan pendula no yang ki di samla ba ki kena puli ki buat ki dong yang ki bedok hakaba kinhapan drop no yang kecil pulih tang nak dapat kecil Islam jauh kesuka berpelat yang scholarship tinggi bat ada jawaban kalian kesuka kam lapan penolong yang kena kecil bupor juga kesan kata kuat yo pada berpupai no syaboro ki akau juga sama pulih ikhna pulih nak kalian kesan dekat bat kani husu bisa sok perkat bat syem ikwe di sinjang kebede bat kani bentah ana kalian menjawab general secretary juga husu kunjung assistant education secretary juga HWC Ani ai ke jadi baru kita beli kita kerja ini apa yang kita yo berbuat menyeki bon lagi lafunya bon lagi lafunya ini bagi dan kami ini kita pak kita masih jadi kita bu ini kita jual kita ai ko play
syaki we berpelakan mau ini hapreng kini ki tayo bani ni mut bani ki kuma just secretary juga education HYC ba lang na keren ni yung ba ni kintu sarkar ba ko artayo kadi ban transfer no ini ki yan kapisa kabaka klayo te nakali akan suni ya katahi ni ban ba sarkar kadi ban de mardor no ban penpoy no omtang ba insukumen dan ingin semuja ba kapisa kalapoy siya kasi kasi hindray ni kwa ba katu kapisa kapoy kan poy no mardor siya account jong baro kikila kata agad statement na kaliang juga HOC na kaliang juga nyusul bat kumjuru kumba ni nilai iban shu ban no ya katawo mencim sedang nilai yaki halor kan scholarship bat ni iba baka sarkar kajongi tak anda kelami kejing bernian kelami kejing kentho na kaliang kiseng balak paper na kaliang ikena kuliah kan sade wood kung mencim sedang lu sidang miet kapeni kapisa bat mentar mas sembung ni kata benginya aki benginya ya kerani mardor ka kata kapisa kapoy tegim kwa bakini ja to aibe ba lada de kapor ba scholarship kan poy to aibe kan lomong tabe nai da dokam ba na puli lani kini biseng balan kindami perkai kindami badan namar ba next year hindi ka ja kami imat nakaliang ka jong ikaseng nakaliang jong kanung subat nakaliang ikaseng balang papir ngindong kam sure ban yawan press conference kami imat in shumi bido ahmadan setang nakatahi bat kani ka future in future bangi kwa bak sarkar kam bedai han ban up hadu banging da berngem nakaliang iseng balang nakaliang union doai bagi pindah ke kamera doai bagi pindah ke kamera hakapor ba abu ndok kam bangin dami namar bangin mi kan kumnia kan sapoi kapor ba kan mi kejing sutuma nakaliang kejing kena pulia nakaliang sarkar ba na baro